Oh iya, terima kasih Bos Frozen, paketnya dari Besti and aku. Ya buat bos sahabat. Sing dua sahabat. Lawas cemane. Awas. Ora ketemu. Batin sin rindu. Bos SMS. Rayu. Aduh Ladies. sayang. Widya Jo, Tania, Serbu, Pengen ketemu. Nok Linda GM, Bos SMS, bos sahabat. Bos sahabat, Bos Kuku, Bos Kuku, Bos Balik. Bos SMS. Nok Linda, Mama Sandung, Mama Sanu, Mama Sanu, Mama Sanu. Bos David, Bos David, Bos David. Raisa, ada yang ini siapa tante saya? Mama Sanu. Bos David, Bos David, Bos David. Sampai bawah. Malaya, ora bakal bisa nyus. Amba atine kita, yen wis nyawang kakang ning ngadepan mata. Bos David, Bos David saya. Bos sahabat yang mana ini? Bos David, Bos sahabat, Bos sahabat. Pak Alex, Pak Alex, Pak Alex, Pak Alex. Mama Sanu, Mama Sanu. Pak Uu, Mama Sawarta. Pak Uu. Waktu bahagia bakal dekat. Mas Anu, Jok tanda sapore. Pengen katon ayune. Yen ketemu kula jaluk diambung. Aduh Bos Uu. Mas Uu. Mas Anu sayang diambung. Ya Allah. Diambung sayang. Iya nak. Tengi-tengi wulan. Bulan. Tengi dina. Bukan tekor. Kapan bae waktune. Sebelah sini saya. Bos Alek. Siapa ini? Aduh Bos Alek. Bos David. Bos SMS. Bos David. Bos David. Mula pengen ketemu. Baik. Bos David, Bos SMS. Bos SMS. Bos Uu, Bos Uu. Bos Uu, Bos Alex. Mas sahabat. Bayar aja 5.000. Sampai bawah sayang, sampai bawah. Bos Uu lagi. Bos David sayang. Himalaya, ora bakal bisa nyus. Amba atine kita, wis nyawang kakang ning depan mata. Bos David, Bos Alek, Pak Uu.
Gandhi. Yang punya sahabat. Sing duwe sahabat.